Insyaallah mabuntulan na kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muli mga talagang kapanahan na nakatay mga rin dari dalam kita merto kapagkaganag kita sa kabilang kuas maglibag sigat di kawaranta mo din kato pandi pengajian na tira na sinatusa dito. Kita ini ang Facebook, YouTube, ani down stamping dengan tahun-tahun na pagpinabayan ay siya dan kita karuan yung maka-subscribe doon, maka study down Islam. At ikaw yung nanggurota nagkalingkod na ikat katasip siya kaya mama din magpakilaka niyo. Kalo papadar na nila tumaskura. Assalamualaikum ya Syed. Magsyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari yang ini kita niyo hawak na ito ini nasabot ka to sin oras kita insyaallah na kaya puas magrib na pagwayron daw yung mga masalahat, mga blackout atau ini mayroon siya pasupatan si wifi at manu ito yan in dyan na to insyaallah ta'ala. Hawak ini yari in hamo anak sing kami amoy in masing-masing sila ini nagbibiyak sa asin makaradyaan alawman sin pag-aara masing kita ni insyaallah ta'ala at supaya na in sila ini amoy in susungon daw ta gumanti ang mga katawmaasan amin na taon na rin kanila insyaallah ta'ala. Ari na magpalugay tawahon po in hambuo murid sing kami amon wayro na ruwayng dahil ka apalib osminya nasilin bal ito po dahil siya na tuho masgo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mahuli maumaas taymang hunsin kami haagama Islam hitukbal na tuin sa taud-taud pagsyarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayari naman masi-masi hahanug harasin Allah subhanahu wa ta'ala in ni'mat pag-iman ni'mat dain hasa halga atawakan sa lagu-lagu yanug harasin Allah subhanahu wa ta'ala paipun niya way duwaing makahasil sin ni'mat ini imbuat malengkan hay siyo indihilan yanug haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli maumaas palanggungan sin kami haagama Islam paunun sin kita niyo impagmabuka imatan fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan kahalan sin kita niyo maumaas to imang huda agama Islam ayaran na to in amal sin kita niyo hasabab siyara ini in umunong mahinang natuiban halong pakubulan sin kita niyo
Paaunon sin kita niyo impagmabuka imatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan kahalan sin kita niyo. Hasabab bang nato piatap-tap impagmabuka imatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biutang nato habigi jantong sin kita niyo impagmabuka imatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang yaun doon impagmabuka yaun laysa bi'inka ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dain hasawabet tumaumaas taymang huda agama Islam. Hakatan ibadat hitunay sin kita niyo insubay di malawa katu taniyo indua. Indua ini syarat hikatayma sin ibadat sin kita niyo. Bang malawa in hambuk din harwa. Tanto in ibadat sin kita niyo di kumuddan. Di masah. Din hasabet to subay indua ini di mabutas. Hakatan ibadat hitunay sin kita niyo. Panagnaan amuna al-ikhlas. Inhikarwa al-mutaba'ah. Panagnaan amuna in al-ikhlas. Ka-ikhlasin kita niyo. Ha-ibadat hitunay sin kita niyo. Tumunay kita sin ibadat. Bukun karna uno bang uno imbot malingkan. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun karna kabantukan. Tumunay kita sin sambahayang. Karna inyaun. Yang da akan katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna pagtaati sin kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hitunay na to. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag puasan na to hakatan ibadat hitunay sin kita niyo. Ayaw na to lawaun inka ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab inka ikhlas dong sin mga ulama. Qala ba'dul ulama. Al-ikhlas syartun liqabulil amal. Inka ikhlas dong sin mga ulama. Dain ha mga ulama naghimumungan. Inka ikhlas syarat hikatayma sin kakahinang. Hambuk usog muslim timo na sin ibarat. Ya wajib kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hayaun doon inka ikhlas niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaunay niya yaun bukun karna uno bang uno imbot malingkan. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inka ikhlas niya ha ibarat. Yaunay niya yaun. Inka ikhlas niya doon. Inyaun syarat. Mahinang sababan. Hikatayma sin ibadat sin siya. Ibadat tunay sin siya. Mau maas taymang huda agama Islam. Ingkatan karasulan. Naraaki sin Allah subhanahu wa ta'ala. In paaunon doon kanila. In ka-ikhlas sa kakahinang nila. In magtag-ipon sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaun doon hakakahinang nila in ka-ikhlas. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Damikian in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Habya karaaksin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan karasulan. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Ay pagtag-ipon kaw ya Muhammad patuhan mo. Naraaki in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In paaunon doon kaniya. Hapagtag-ipon niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. In ka-ikhlas. In hitunay niya in ibarat karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Biyaitaan niya kita niyo. Hatungod sin niya. Uno imma patut hibutang na to halom ni si haniyat sin kita niyo. Sarta dihilan niya kita niyo hantang. Inhantang ini, mahinang na to ini, kaida. Hakatan, ibarat hitunay sin kita niyo. Inhitimbang na to, ingkatan sin kakahinang na to.
Di hakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ay tufidul hasar. Intiuput ay bima'na innamal a'malu binniyat. Wayruun dapat ingkatan kakahinang. In a'maluna yuradu biha al-ibadah. Ay wayruun dapat ingkatan ibadah. Subay siya sartaan sin niya. Wayruun dapat ingkatan amal ibadah. Umagna siya haninya. Ma'aun siya hasawab sin niya. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Di hari biyaitaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahasil sin hambuok muslim timunay sin ibadah atau akan himi ng sin kakahinang marayaw. Mahasil na intong bas niya bang unuin niyat sin siya. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Wa iruunda mahasil sin hambuok muslim timunay sin ibadat. Imbuat maningkan mahasil na intutong basanday na Allah subhanahu wa ta'ala bang uno inniyat sin siya. Hawak to siya timunay sin ibadah bag inniyat niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna pagtaati pa Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah mahasil niya intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumbas sa kakahinang niya, syartaan niya sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampil di lang kita niyo hantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hantang habya na sin sambat. Amo inihin mahinang kaida sin kita niyo hakatan ibadah. Hinangon hitunay sin kita niyo. Hitimbang na to mari pa himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno inari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Yantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yantang niya hapaglain. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang inkyaaw ng simpaglain niya, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inkyaaw ng simpaglain niya, karna pagtaati fa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang pagtaati pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, niyatan wa qasdan. Haniyat sinsiya, ibang maksud sinsiya, karna pagtaati fa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Damikyan mahasil niya, paghijra niya, habya sin niyat sin siya. Naghijra siya karna pagtaati fa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan paghijra niya yaun mahasil niya karna sin pagtaati fa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawaban wa ajra. Tiranan inniyat sin siya paghijra niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahasil niya tutungbasan hidihilkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon paghijra niya, syartaan niya sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini insubay hakatan ibadat sin kita niyo, hitinggil na mari pakabtangan himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impaawnun sin kita niyo in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag sambahayang mo, hapag puasa mo,
hakatan ibadat ito na sin ikaw aaw na in ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mahasil mo intutungbasan di tumugtub intutungbasan mahasil mo di hadunya imbat balingkan sampai pa adlaw akhirah. Inhi karwa hantang dihil kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang inkyaunan sin paghijran niya hakarna sin pariyasan dunya hakarna sin pariyasan dunya hasilun sin siya naglain siya din hambuk kauman pahambuk kauman hakarna sin pariyasan dunya way na biutang halom simpangatayan niya limain siya din hambuk kauman pahambuk kauman bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala imbat balingkan tiubtob niya sadya karna sin dunya hasilun sin siya aw imra'atin yankihuha atau akan naglain siya din hambuk kauman pahambuk kauman hasawab sin babae asawahun sin siya hasawab imbabae asawahun sin siya yaon dunahan si pagkauman dain hasabet naglain siya maun hasawab sin babae hasilun sin siya. Aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Impaghijran niya abya rasin niyat sin siya. Mahasil na impaghijran niya abya sin niyat sin siya karna sin dunya hasilun sin siya mahasil na in dunya. Atau akan babae asawahun sin siya mahasil na in babae asawahun sin siya. Sa tumubtub da doon in mahasil niya sa mayta yubtub niya sadya doon hadunya hasilun sin siya iban sin babae asawahun niya. Dumatong haadlaw akhirah wayruun na maab-ab niya tutungbasan day na Allah subhanahu wa ta'ala. Tungbas sin paghijran niya atau akan tungbas sin amal ibadat sin siya hinang niya. Awayruun niya yasartaan sin ka-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Maumaas tay manghuda agama Islam. Hakatan ibadat sin kita niyo subay di malawa in ka-ikhlas sin kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Din naman sambahayang hapag puasa hapag haji pa mga sila makakaus maghaji magzaka pa mga sila kawajiban insuway magzaka hakatan ibadat sin kita niyo hapag tuntut ilmu sin hambuok talib suway niya para yawon in niyat sin siya manuntut siya ilmu bukun hasupaya kabantukan hasupaya maiyan siya in siya on ilmu imbuat malingkan dong sin Imam Ahmad rahimahullah al-ilmu la ta'diluhu syai'un liman sahhat niyatahu. Long sin Imam Ahmad rahimahullah in ilmu wayruun makasibukan niya way makasibukan niya para kala unu wayruun makasibu ha ilmu ay siyo hindi mayaw miuntul in niyat niya hapagtuntutan ni ilmu. Sambil na asubo in Imam Ahmad rahimahullah hakabtangan niya. Bang biyariin mahinang in ilmu wayruun makasibukan niya para kala makasibukan niya ay sisiyo ataw kan bang di mayaw in pag niyat sinhambok talib bang di mayaw in niyat sinhambok talib hapagtuntot ni ilmu. Unin agisin Imam Ahmad rahimahullah antanwiya raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Laung sin Imam Ahmad rahimahullah in magniyat kau hibutang mo hajantong sin ikaw manuntut kau ilmu hasupaya maangkat in kajahil doon kay mo hasupaya malawa in kaawam doon kay mo tiranan hikahati mo bang uno in agama mo
Bang uno impyang daakan kay mo, iban bang uno impyang langan kay mo. Manuntut ka ilmo, tiranan, hikaigsin kaawam doon kay mo, hikahati mo bang uno inhaksin Allah subhanahu wa ta'ala maun kay mo. Haksin Allah subhanahu wa ta'ala doon kay mo. In mapatut mo hitunay kaniya. Damit yan, magniyat in hambok talib hapagtuntot ni ilmo. Hindi tumugtog doon habaran niya. Di tumugtog doon habaran niya. In mabaya siya maig. In kaawam doon haginhabaran niya. In buat malingkan nung sin Imam Ahmad rahimahullah. Wa an ghairik. Sampil, para nakadugain din kay mo. Sampil, papagkahimo di tumugtog doon kay mo. Imwat maningkan magniyat inahambok talib manununtot ilmo. Manuntot siya ilmo. Humati siya sinagama. Muna-muna, maig inka jahil inka awam doon kaniya. Iwan papagkahinamano siya. Maumaas tay manghuda agama Islam. Manuntut kita niyo ilmo para yon sin kita niyo iniyat na to. Bukon karna kabantuan, bukon karna hasupaya maiyan, ataw akan maiyan kita niyo sin pagkahitamano sa ini ikaw maingat. Ini ikaw guru, ini ikaw hafid. Bukon sababan, mahinang sababan in pagtuntot mo ilmo. Tiranan, hikapagbansag mo. Singgin habaran mo. Taimang huda agama Islam. Wayroon din ha mga ilmo na hasisin ikaw. Ataw akan mahasisin kita niyo imbot malingkan inyan. Yu'da. Hangkan nalong sin Khidir. Musa alaihi salam. Law niya ma nakasa ilmi wa ilmuka min ilmillah. Illa kama nakarahu al-usfur bimikyarihi min al-bahr. Laung sin Khidir, wayroon lang niya nakahilang kiyatiyo sin ilmu ko, iban ilmu mo, din ha ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbuat malingkan, abya lang niya yuka sin manok-manok, timo ka padakat. Hawak to niya, tiyuka, intuka niya padakat. Pag-angkat na sintuka niya, innahulog hatuka niya, amuraon lang na inilmo mo, iban sin ilmo ko. Habiyaon, taimang muda agama Islam, makawa tabaha, ipagbansagin ilmo na hasil tabiyaon, ipagmalaggo mo, inimiyang kaw, in ikaw aw na ilmo. Isyung mataw di ilmo. Kato taniyo. Ikhidir atawa kita. Tanto ikhidir sa ini ikhidir na kaiyanda. Amin timo. Hato ka si manok-manok amuraon ni ilmo niya. Ingkya hulugan sinto. Sinto bigyaon. Amo na. Ingkalagguan sinta dagat. Amo yaon ni ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyariin. Impagmataas ta. Ha ilmo na hasising kita. Bang on labi maingat din kato tanyo amo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Taimang huda agama Islam. Para yawon sing kita niyo. Iniyat na to. Kapagtuntot ta ilmo. Habya sin kabtangan sin Imam Ahmad rahimahullah. Taimang huda agama Islam. Ikhfa'ul a'mali salihah. Inhitapok mo, ingkakahinang mo marayaw inya undin ha mga alama. Sinya undo na kakahinang mo inka ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. In labi ka umabaya, labi in baya mo di kakitaan simpagkahimumano siya inka kahinang mo marayaw. Labi in baya mo hitapok mo, inka kahinang mo marayaw. Habya tuan pagtapok sinta o magmamaksiyat, hamaksiyat na hinang sinsiya. Hangkan na lang sin Bishr ibn Harith rahimahullah, la ta'mal lituzkar, uktumil hasanah kama taktumus sayyi'ah.
Law sin Bishr ibn Harith, ayaw kau himinang supaya tiranan ikabansag kay mo simpag kahimumano siya. Ay bima'na ayaw kau himinang hasupaya hikabantog mo. Hasupaya hikabantog kay mo simpag kahimumano siya. Uktumil hasanah kang ataktumis sayyi'ah. Tawa inhinang mo karayawan. Tawa inamal ibadat mo. Inamal mo marayaw. Habya simpagtapok mo sing kasaan mo. Bukon ka bang ang kita nyo kasaan? Hitapok na to, misan hipangistori, di na to hipangistori. Di na to hipanuisuya sa umita. Masipog kita niyo, kaingatan sim pagkahi na to mano siya in kasaan na hinangta. Bagyari inbaya sing kita niyo, hitapok na to, di na to hipanuisuy, in kasaan na hinangta. Nang hinang sing kita niyo, suway biat turaysab, inbaya sing kita niyo. Hitapok, in karayawan, amal ibada na hinang sing kita niyo. Ata ba yung kisa sinhambok usog. Hambok usog. Doon ha ibadat niya. Yaon in ka-ikhlas. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyo siya. Amuna in Zainul Abidin. Ali ibn al-Husayn. Hambok barkanan. Dayahan. Kanyag doon ha kauman niya. Kakilahan sintaw kauman in si hambok dayahan. In Ali ibn al-Husayn, Zainul Abidin, in siya businessman. Maglilito, magdadakang. Dahil sabi toon siya hambok bodega. Doon ha bodega niya yaon doon katan indakangan niya. Uno inhinang sin Ali ibn al-Husayn, Zainul Abidin, bang dumatong na indum, hatatab niya, wayroon na manusya, hinok na intaw kauman niya, wayroon na makabonus ka niya, himipos-hipos na siya matupa bodega niya. Uno inhangkan, uno inhinang niya doon. Uno inhinang sin Ali ibn al-Husayn, Zainul Abidin doon ha bodega niya. Kumawa tirigo. Ampa niya tupungon. Hapuas niya magtupong. Ampa niya tanggungon. Dahon niya pakain. Tuan. Katan sing kabayan doon ha kauman niya. Butangan niya sintirigo aman tupong niya. Butangan niya ingkatan. Katan bay doon. Hakaw man sin siya. Hapagwa sin tawbay din habay niya. Kakitaan niya na sadya intirigo. Halong puyo-puyo. Yaun hapatahan simbay niya. Hinang sin Zainul Abidin ingka kahinang niya yaun bukun hatan karum. Atawakan hang kabulan hang katahon. Imbot malengkan puan tahon. Nabugto. Suway na sadya siya na wapat. Suway na sadya siya miyatay ang panabugto ingka kahinang niya yaun. Bita niya na hinang ingka kahinang niya yaun. Asab sing ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mau maas tay mang hudaa kami Islam tumtumon sing kita niyo. Haka kahinang sin manusia. Ayaw pa ka kakahinang dakula. Imbot malingkan kakahinang sibi-sibi bang mayroong ka-ikhlas. Tanto di lumukay. Sa bang yaw ning ka-ikhlas. Ayaw pa ka ingka kahinang sibi-sibi. Imbot malingkan pagkakahinang dakula. Lumukay. Tuy-tuyin paghinang sin ikaw hasaw mayta. Hinang mo yaon. Bukon karna unuwang unu imbot malingkan. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Zainul Abidin. Ingka kahinang niya hinang niya bukon karna unuwang unu. Imbot malingkan karna. Sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habiat to inlugay sin kakahinang niya hatiap-tiap dum. Biat to sadya inhinang niya. Wayroon misan hang sulag. Tao kauman niya nakaingat bang hisyo. In magbutang sintirigo. Halong puyo-puyo hapataan sin kabaybayan sin sila. Hapatahan lawang sin sila.
Wayroon minsan nakaingat, minsan hangsulag. Taukaw man niya bang hisyo in magbutang sintiri goyaon. Imbot malingkan hapo asing kamatay niya. Hapo asing kamatay niya. Wayroon na kabaakan sintaukaw man niya. Habi asin pagkabaksahan sin sila. Bang sila gumada din habay nila hasupaya sumamba hayang fajar. Ingka kitaan nila yung puyo-puyo yun napatahan sin lawang nila. Wayroon na hapuas kamatay sin Ali ibn al-Husayn. Iban nakasuy-suy in nakaligo ha Ali ibn al-Husayn. Yublaan sila. Laong niya in Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin insay ni hambok say ni dayahan. Hambok dayahan. Barkanan. Mataud. Tauhan. Sa may talong niya. Biya sa pantun insya ini maglilebol. May talong niya. Biya sa pantun hinang niya. Magdara. Biya kahantang lebol. Asawag may ta. Kita. Yasakupan sin nakaliwo kaniya. Inaba kaniya. Nagkuwalan. Inaba kaniya. Aun limpa bakkas. Biya sa pantun hinang niya. Maglilibol. Asawab mayta. Hatyap-tyap dumbyak to hinang niya. Us magtupong tanggungon. Idihil niya. Butangan niya ingkatan. Kabayan doon hakaw man sin siya. Mauma astay manghuda agam Islam. Nahinang niyaun asaw sing ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon niya panuisuy in kakahinang niya. Habuka niya. Adakala mahinang tiranan sababan. Hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon hipagbaak niya tung basing kakahinang niya. Angkan na amunay ni impagyanon sin Nasu sallallahu alaihi wasallam. Hakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Yawma la dhillu illa dhillah. Yawma la dhilla illa dhilluh. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pitutumpukan pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyamah. Haadlaw wayroon na sisilungan imbot malingkan hahi siyo-siyo impyasilong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haarash niya. Itutumpukan hambok na rito lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hambok na rito lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambok usog nagsadaqah. Himinang singka kahinang pagsadaqah. Fa akhfaha. Mahuli tiapok na ingka kahinang niyaon. In pagsadakkan niya ay bima'na way niya piano isoy. In tupot siya ra in makaingat iban sintuhan niya. Haka kahinang-hinang sin siya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sehingga di na kaingatan sinlawan niya. Bang uno. Impianok bala atawakan dihil. Piag napaka. Sintuon niya. Amunay ni impagsambaton si mga kamaasan. Bangkaw lang niya. Dimihil sinlawa mo. Ayaw na paingatain tuo mo. Ay bima'na. Bangkaw himinang ibadat. Himinang karayawan. Biya na simpagsadak ka. Ayaw mo na hipanuisuy. In ikaw na kapagsadak ka. Kakahinang mo lang mo. Inahinang ko biha ini. Sa tapo ka na. Ayaw mo na pangistorya. Ayaw mo na panuisuya in kakahinang na hinang sin ikaw. Maumaas tay manghuda agam Islam. Subay aturon sing kita niyo in kakahinang nato marayaw. Apa nga sing kita niyo masibi. Habya nakabtangan sin Ibnul Qayyim rahimahullah. Wal 'arifu man saghurat hasanatuhu fi 'ainihi وعظمت ذنوبه عنده وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت
indallah. Long sin Ibnul Qayyim rahimahullah, wal arif in tao maingat, in tao yaun doon ka na in kaingat, tao maingat long sin Ibnul Qayyim, man sahurat hasanatuhu fi aini. Ay siyo bang si mibi hapangatod niya sin kakahinang niya marayaw, masibi hapangatod niya. Misam pa hapangatod sin pagkahinyamano siya in ibarat niya yaon, in kakahinang niya yaon marayaw, dakula hapangatod sin sila. Sa hapangatod niya masibi. Tiranan niyaon, hindi niya ikapagtakabur. Tiranan, hindi niya makaiyan siya pag ginhawabaran niya, mataod na hati. In karayawan ko ini, mamarahin na baha. Tiranan di yaon sumud palam sin pangatayan niya. Wa azumat dhunubuhu indah. Iwan lumaggo hapangatod niya. Bang siya makahinang kasaan, malaggo yawn hapangatod niya, misam pa inkyaw na sing kasaan yawn na hinang niya, masibi. Tiranan mahinang yaon, hikapag tawbat niya, kapangayuan niya, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasab may hapangatod niya, sing kasaan na hinang niya, dakula. Mahinang yaon sa baban, inhi kaanib niya, hindi na siya himinang kasaan, pardusahan, tiranan, hikahasil niya, simulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sin Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kullama saguratil hasanatu fi aynik, kaburat indallah. Among iniintong bas, bang impangatod sin kita niyo, hakakahinang tamarayaw, masibi hapangatod sin kita niyo, misan pa inkyaw niya, dakula, sa hapangatod sin kita niyo, masibi. Dong sin Ibnul Qayyim, kullama hatiyap-tiyap, sakahaba, sumuwi hapangatod mo, in kakahinang mo, in kakahinang na hinang mo, kakahinang mo marayaw, ibadat mo. Dong sin Ibnul Qayyim, kaburat indallah, lumaggo siya hahabarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kaburat wa azumat fi qalbik, kallat wa sahurat indallah. Sa kahaba hatiyap-tiyap, lumaggo hapangatayan sin ikaw, in ibarat atawakan kakahinang mo marayaw, unin agi sin Ibnul Qayyim rahimahullah, kallat wa sahurat indallah. Tumiyo, iban sumibi, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mauma astay man huda agama Islam. Hakatan ibadat sin kita niyo, paunun sin kita niyo in ka-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu bang dahin ha mga pagkahising kita ni manusia, bang kau kita nakahinang karayawan, imbantuon kau. Sambatan sin sila, bang mo kadungwan imbabantukan niya kay mo, lumaggo mga intay nga mo. Uno imapatot hinangon sin kita niyo, bang kita niyo bantuon sin pagkahita manusia, hakakahinang atawakan ibarat na hinang sin kita niyo. Aun hambok nasihat, wasihat sin hambok guru, pakamuriran sin siya. Inahin niya, laong niya bang kamu bantuhon, sin pagkahinumano siya. Hakarayawan na hinang sin kamu. Hapagtuntut ilmo niyo, inyanong kamu, in kamu maingat. Imbantuhon kamu sin pagkahinumano siya. Hakakahinang na hinang sin kamu. Unuin ari niya, laong niya baakan niyo, sulangan niyo bang unuin iyan niya kay mo. Sulangan imbabantukan niya kay mo. Inyanon mo, astagfirullah, bukun ako biyatto, bukun ako maingat. Bukun ako biyatto, hasawag may tabang niyaon, piyasod ta palang pangatayan sin kita niyo imbabantukan, sin pagkahitamano siya. Piyasod sin kita niyo palang pangatayan na to imakayan kaw. Oon. Mingat day sa bahati ako ini. Hadi ta kasayuhan. Sumod na kato.
impag mataas, sumud na kato, inriya, ampa inriya, dain hamanga, kabubugaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi kabugaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumatuha ipon niya. Ambok adlaw, hawaktuin mga sahaba, nagmimiting-miting harasin Masihid Dajjal. Uno inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno di ka kamu mawaya baitaan ko. Sin labi kabugaan ko. Bangji matukan yung imparakala ini. Labi kabugaan ko day naha Masihid Dajjal. Fitna sin Dajjal. Uno inagi sin mga sahaba. Qalu bala ya Rasulullah. Oo niya Rasulullah. Mawaya kami humati. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, amo na lang nga, insyirik na katatapok. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yakuma ar-rajul, yusalli, fayuzayyinu salatahu, lima yara min nadhri rajulin. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuok usog timindog siyang bahayang, mahuli yari-arihan niya insambahayang niya. Yahantap niya impagsambahayang niya hasabab mayta. Hakya ingatan sin siya. Aun pagkahiniya mano siya atawakan aun ima atud kaniya. Hawak to siya si masambahayang. Ay bimakna simud kaniya doon ha ibadat niya. Inriya. Ampa inriya. Uno-uno ibadat. Kasuran sinriya. Inriya mamapasi singkarayawan ibadat na hinang sinhambok muslim bang nakasud doon inriya. Maumaas tay manghula agama Islam. Inka ikhlas hambuok den hadwa syarat hikatay masin ibadat sin kita niyo. Paaunon na to inka ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan ibadat hakatan kakahinang hinangon sin kita niyo. Maumaas tay manghula agama Islam. Bukong kaingkawayaan sing kita niyo. In dumatong haadlaw akhirah, ipagbaak na to intungbas, tutungbasan, sing kakahinang nato diha dunya. Tiranan niya unhikahasil na to sing kasan niya nga naadlaw akhirah. Dain hasabet to, in suwaydi na to lawaon, hakatan, ibadat sing kita niyo inka ikhlas. Sumambahayang kita karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamuasa kita karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsadakka kita karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manuntut kita niyo ilmu karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Panagnaan syarat hikatayma sin ibadat sin hambuk muslim bang niya syartaan sin ka ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikarwa amuna imut al-mutaba'ah. Mahuli mo maas tay manghuda agama Islam. Tubtuban na sadya inako. Idwasihat man yu tiwasihat sin kami. Bang aun din hamang kabtangan ko inwala imamo. Inyato tanda. Katiyo atawakan kahina sin ilmu ko. Bang aun damikyan bang aun din hamang kabtangan sin kami iniimamo inyato. Taufik din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan papagbarakatun kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haman yu tiyo waktu inyari kita niyo nakapagwasihat-wasihati misanda kuman hatiranan sin aykom bang mayang papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mamaid na ko halapal kasila sa